reka nkusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho ukunda ibiganiro bitandukanye tukugezaho. Kuri uyu munsi nkabanje kukugezaho inkuru y'umuganga w'Umufaransa. N'umuganga uhoretse gukatirwa igifungo cya burundu azira kuroga abarwayi yarashinzwe kwitaho hari mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubundi uti byatangiye bite? Uyu yahoze ari umuganga ushinzwe gutera ibinya, akaba aherutse gukatirwa igifungo cya burundu ni nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo guha uburozi ku bushake abarwayi bagera kuri 30, maze muri abo ngabo 12 muri bo bakaba barahaburiye ubuzima. No kuvuga ko ubwo burozi yabahaye bwabahitanye. Yahaye uburozi bagera kuri 30, ariko 12 muri bo ubwo burozi burabahitana. N'umuganga witwa Frederic Pechier, akaba afite imyaka 53, akaba arakatiwe ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Ni mu rubanza rwamaze amezi agera kuri 4. Urubanza rubera mu mujyi wa Bensakone mu burasirazuba bw'igihugu cy'Ubufaransa. Uru rubanza rwafashwe nk'urukomeye cyane mu mateka y'igihugu cy'Ubufaransa ajyanye n'amakosa akomeye y'ubuganga. Pechier rero akaba yarahamijwe icyaha cyo gushyira uburozi mu dupfunyika tw'imiti twahabwaga abarwayi n'udupfunyika tuzwi nka infusion bags. Muri abo bahawe uburozi, murwayi muto kurusha abandi yari umwana w'imyaka 4, murwayi mukuru kurusha abandi wahawe ubwo burozi yari afite imyaka 89. Muri uru rubanza rukomeye ubushinjacyaha bwabwiye amagambo akomeye cyane uyu muganga Pechier. Mu gahinda gakomeye cyane n'ishavu, ubushinjacyaha bwagize buti uri umuganga w'urupfu, uri umurozi, uri umwicanyi, wasize isura mb'abaganga bose, wahinduye iri vuriro irimbi. Ibinyabutabire yongeraga mu miti igomba guhabwa abarwayi, yatezaga abarwayi guhagarara k'umutima cyangwa kuva amaraso menshi. Ibi byasabaga gutabarwa byihutirwa ndetse bigasaba ko umurwayi agomba kubagwa. Akenshi ku gutabara byakorwaga n'uyu muganga ubwe, ibyamugaragazaga nk'uwarokoye umurwayi wari ugiye gupfa. Gusa inshuro 12 zose ibyo ntibyashoboye kumuhira kuko byarangiye abarwayi bapfuye. Ubushinjacyaha bwavuze ko Pechier yakoraga bagamije gusiga icyasha bagenzi be bari bashinzwe gutera ibinya kwa muganga bitewe n'inzika yarabafitiye. Bwavuze kandi ko mu bikorwa byinshi byo kubaga umurwayi ugaragaje ibibazo, Frederic Pechier atabaga ari umuganga mukuru ushinzwe ibijyanye n'ikinya. Byavuzwe ko yajyaga aza mu ivuriro kare, ubundi agahindura udufuka tw'imiti za infusion bags twavuze haruguru. Nyuma yo gukora aya manyanga ng'ikibazo cyabaga kimaze kuboneka, uyu muganga ahitaga atangura agasobanura ikibazo kimaze kuba, ubundi agategeka gutanga umuti ukemura icyo kibazo. Ibi ngo byatumaga agaragara nk'umucunguzi. Frederic Pechier yatangiye kurwaho iperereza bwa mbere hashize imyaka 8 akekwaho kuroga abarwayi mu mavuriro abiri muri Besançon hagati ya 2008 na 2017. Kugira ngo ibi bimenyekane, impuruza yatanzwe muri 2017 nyuma y'uko habonetse potassium chloride irenze urugero mu mufuka w'umubiri w'umugore wagize indwara y'umutima mu gihe abaganga bari kumubaga umugongo. Abasesenguzi basanze hari uruhurirane rw'ibibazo bikomeye by'ubuzima mu ivuriro ryigenga rya Sevensa muri ako gace. Muri iki gihugu cy'Ubufaransa, impfu ziterwa n'indwara z'umutima mu gihe cyo guterwa ikinya ni rumwe ku bihumbi 100, ariko muri iryo vuriro zari zikubye inshuro zirenga 6. Ni mu gihe kandi mu gihugu cyose cy'Ubufaransa akenshi impamvu yateye indwara y'umutima yagaragaraga, ariko mu ivuriro rya Sevensa impamvu yagumaga itazwi. Byagaragaye kandi ko ibyo bibazo byagabanutse mu gihe Pechier yajyaga gukorera mu rindi vuriro, maze iryo vuriro naryo rigatangira kubona ibibazo byinshi bisa nka bya bindi mu gihe gitarigezemo. Amaze guhagarikwa gukora umwuga we burundu, ibyo bibazo bidasanzwe byahise bihagarara. Umurwayi wa mbere uzwiho kuba yarahohotewe n'uyu muganga Pechier yitwa Sandra Simard. Yari afite imyaka 36 ubwo yagiraga guhagarara k'umutima bitunguranye hagati mu gikorwa cyo kubagwa umugongo. Uyu yarokotse by'igihe gito nyuma yo gutabarwa na Pechier, ariko nyuma yaje kugwa muri koma. Mu byumweru 15 by'urubanza rwe, Pechier yemeye ko rimwe na rimwe mu barwayi barwaye cyangwa bapfuye bashobora kuba bararozwe, ariko agahakana ko yabigizemo uruhare. Yagize ati nabivuze mbere kandi nongera kubivuga, sindi umurozi. Nabaye igihe cyose nubahiriza indahiro ya Hippocratic Oath. Iyi ni indahiro ya kera abaganga bakoraga isobanura amahame ngenderwaho y'imyitwarire myiza mu mwuga w'ubuganga. Nk'uko umushinjacyaha w'urubanza yabivuze, bagenzi be bavuga ko Pechier yahoraga asa n'ufite igisubizo, ngo yiyerekanaga nk'uwihariye, akiyubakira isura y'umucunguzi ku buryo abandi baganga bahitaga bamwemera byihuse. Gusa Frederic Pechier yahakanye ibyaha byose aregwa, n'abunganizi be bavuga ko nta kimenyetso gifatika kimuhuza n'ibyo byaha. Gusa mu rubanza ubuhamya bwe bwagiye buhindagurika, nyuma aza kwemera ko agomba kuba hari uwaroza abarwayi muri iryo vuriro, ariko ko atari we. Nyuma yo kumukatira igifungo cya burundu, Sandra Simard warokotse ubugizi bwa nabi bw'uyu muganga yagize ati ni iherezo ry'inzozi mbi. Undi murwayi warokotse witwa Jean-Claude Gando yagize ati noneho tuzagira Noheli tuje kurushaho. Ngaye nguko rero iby'umuganga Frederic Pechier wakatiwe igifungo cya burundu mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma y'uko urukiko rumamije ibyaha byo kuroga abarwayi bagera kuri 30, abagera kuri 12 bakitaba Imana. Ibi ngibi ngo yabikoreraga kugira ngo yemeze abantu, kugira ngo hagaragaze ko ari umucunguzi. Birumvikana ko rero nk'umuntu wari uzwiho kuba hashobora gufasha gutanga ubuzima ndetse no kurokora ubuzima bw'abarwayi, ahubwo yakoresheje uburyo butuma ashyira ubuzima bwabo mu kaga.